Mr. Gavin O Fearraigh as I dór Donegal rúisme agus am Mahoney seo in Las Vegas. Ar bhog man aga America tús, bhí man macóí in LA ar fá 8 bliana agus sin bhog me go Las Vegas 4 bliana hain. It's gan na fáin ar bhog man seo sa wad níos tíre na tá California, den cís ní síslim, tá gibí caitheann sa wad níos ísle agus tá airg le genú sa chair seo. Tí bh muid sin tá neartrodí le genú, sin muid carabomtí gúil tam was a scial Mount Charleston. Agus ar tíhile an chair, tá muid an Lake Meadgal mar a wed, as muid géirí a hall písa a galinn sin muid Grand Canyon, uadach le gúil, go dtína Hoover Dam, so tá neartrodí le genú muid an strapa hain. Man Sean Riras the Mandalay Bay, second in the Tihi Taverna, Las Vegas in Las Vegas, gan Derby. Sean that's where my annual for just more than the head and then walk my Las Vegas, get a piano honey. The Lord Early no one in Las Vegas, and as camera will usually cost la child more when Chimitagarnia, Lord Takacha, as Chimajiki Malihille. Agus Chinami McCanching Fasten, Mamui Lawfishin. Agus rud ínta bhfuil muid lí go chlásaite sin ní eolaid na do tháinig thar lear. Ó gús na bliana ó mí anar go mí mithid bí me gobar mar MC da Chólar Dawsa, Comórtas Dawsa bí ag taisteal ar fud na sléite. Ó dúile den bhíon bí me gobar amón leorúin teilifíse, bí me sig plé go mór le cas go heirie, le seóna cos le Big Brother, Love Island, Top Chef agus a leid. Kai ma hello more right le Na Gaeil it's mar carja this is some coach of a leaky genna go wine agus minia félum me sa keluru a het vrethla gan wol so brethla more Chonaill agus la could jay fek ma se a leak gan na nala. Au more agus lang of oil.